Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. Acting CM pamenta jong kahima meliam upa IM aina manix IM ulalet bantap kerteng Shakasi Hills Autonomous District Council banlong gum ukertong uban yakhun haka election jits IM bapura jong kahima meliam kaban sapen banano ahisan upa IM ainam ulapan pau ka jing soskem bagi saphuengot ki bakrau batri kahima meliam kinjia dia namar bagi layo I yakakam ka ba utrei menta ba ubat kum acting CM Hagani gi jingtap kerteng upa IM ainam lawan ban senran lang di kibabun ngot kibakrau batri jong kahima meliam. Dien ba ala iba ala danang tepo ima mentala katugan ni buat di nakaliang jonga karena ni ba kumba kalong mentahi na padanggi babuni para bakrau kiwan manya seran lang yang akan ika singi banget harga kan ika file nomination na bentaka kambat lijong sa imalia di ngarung ay karena ni pangan ninyo so at majing job kumba kiniru kila ya alang gajing kersan nadu kitu kipuar bangay ala try lang perkedor bari punya don lang kajing yang setuju mudi patki de makiru ki nadu kitu ki puari ya lang ka jing trela handu kat kini sini mentar di wannya senran lang he don kajing karena he kumakalong mentahi ini ya pak ya electors jong imam ni midon sopui ngot kumakalong kok imajui angka kidon ki bompat tunggu de kumbadon mentahi tang sopui sama kerja saya di bendor kan nongol sopan ki banjir di kusim purai di tangki bakrau di imam meliam ni balong di menteri nang ta pesan balong dong tip nakal yang jungi tu yang dan jik tip kata ngate ladi nga ada nang te di lai terai lang kata te nakal yang jungi pa bun ki bakrau ki oyanga pihak bi banwan kusim purai jo hima nama ban suk kasen syar kata ban yo sensya kadar tu ni. Jadi election day ni padan jikte pada mentah marba kadang day tangga jikte partai kan pun ada uski mandi tinggi bisa ya akas ni mandi kadru tarik bagi benar apa. Nomor pakai election si beliau hapunya ikut komiti ain ki rules jong gamlim simship araja nyo. Di eksekutif komiti kata ni mujang mentah mempunyai kata ni nakaling cumi di bakrau kumbalai ko mai putam kibuan yang ban senran lang IPM mempenda bekam dak sini di dok jikemer maskam kapok jilam jadi siam do brom ia mencari laka isi berkoi beluru mensim kat ke dekam matunyo na yang himam liam bujui yusim pura dia nak ding cumi kum di para bakrau barok di brom lai putam lai pau ai jenis kublek kerpang ya PC kemana management siam damuram ia mencari damuram berkawai ke bah machine dengan berai bangiru kum kadawar hai pedang hun mensil ya kada ke penjat juga disusil padi no use siam pura buar jongka council nama yang ala kung naka yang jongka executive committee jongka council kasong kalau mentate yang kenal bangkan betul ni nomor bawas kemudian kan kemudian aku ongsyai acting siam shall continue office until appointment of new CM. Kita akan kerencai. Kemudian tu jekran balada file nomination uhaban tak kemudian kita. Bata kata ruk ni mesti sana start